baptême, siku ya ubatizo wake, la voix va entendre du ciel. sauti isikike Jésus Christ est mon fils bien-aimé. ikisema Yesu ndio mwana wangu mpendo wangu. Dans Matthieu toujours, Katika Mathayo siku zote kila wakati, chapitre 17, sura ya 17 au verset 5, mstari wa 5, la même parole. hiyo sauti, hiyo masemi, On peut entendre ceci. yani sauti hiyo na maneno yake Celui-ci est mon fils bien-aimé. ilisema tena, huyu ndiye mwanangu mpendwa, Écoutez-le. mumsikie. Ça c'est Dieu lui-même qui confirme Huyu ni Mungu mwenyewe amehakikisha que Jésus-Christ est son fils. kwamba Yesu Kristo ni mwana Et wa si nous lisons dans Luc chapitre 1, Kisoma Luka 1 Biblia inasema il est le fils de Dieu. kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Voilà ma préoccupation, mon message. Il est passé au peuple de Dieu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee umeongea maneno yako. Alobi papa alimbisa na osio soloni maloba nayo. Huu ni mkutano wa Kiislamu. Oyo ezalili sanga islami. Yaani maneno yako unazungumza hapa, Matea oyo soloni awa. kama utashuka unaondoka, Soki okiti okei. maana yake mzee ni muongo. Elingi koloba ozali na lukuta. Maneno yako si ya kweli Maloba nayo ezali na verite te. na unaonekana ukaa kundi moja na shetani. Emonani okoki kozala groupe moko na Satan. Kweli Ekoki kozala yo na verite.